سلاو و رز بینرین عزیز هم خیراتم برنامه اتومبیلا من به جاره ام عربه که پر خوشک لپیشبری وانه میوانه ما پژو 3008 پژو مارکه که فرانسیزیه و 138 ساله که عربه آن چی دیگه جاره یکم 1800 دهان ده قهوه چی کرنه 1830 ده موتوسیکلت چی کرنه و جاره یکم 1882 ده اتومبیل چی کرنه پژو ناوی خواه جه پاشناوی آرمان پژو خودی خود استینه لحاجی همه بحثا شکل و شماله و میوانه ما خوشک بکن ما برای وکو ما گوته بو مدل مزن یعنی مارکه مزن مدل خود شبینن آجلن به مریس به هیبت جبو که لبر ام بیج مشتری وان خوشک و به مریس و هیبت خویابن پژو جی و 3008 خواه شبان دیه شیر وکو اون دبینه چی قبل ما ویش خواه پژو شیر یعنی اویا تمثیلا هزا شیر دکه وکی دید دما کن بالا خواه باش بدن پیشیاوی بر به امبیجم پانجوراوی به تمامی شبه شیر یعنی تمامی شکلی وی شیره مثلا اویا پوزی ویه فاره وی روزانه روزه و سینیالا برجی مجانه و پانجوره ویش پانجوره گله خوشکه وکو ما گفت شبه شبان دیه پوز شیر وان کروماجی عربه این خوشکتر دکه لگوری دانین فبریقه تکنیکی لناب بازار 4.4 خرج دکه لدر بازار 3.9 و هم در هم جی ناب بازار در 4.1 لیتری خرج دکه البته اول گوری آجوتنا ویه ام بیجن اون جوا باشورن گوری وی داد که 7-8 نهاج لذاوی 200 کیلومتری ده 11 ثانیه و نیوا ده بکتینه لذاوی هری زیده 192 کیلومتریه تورکا و 300 دریجاهیاوی 4 متره و 447 سانتی متریه فرهبوناوی مترو و 841 بلندبون مترو و 620 گرانیاوی تون و 430 کیلوگرامه ناجی همه باقا جاوی بدن ناس کرد باقا جاوی لگوری رقیبه وی یعنی آسته که بلنده نه یکم لید آسته که بلنده 520 لیتره وکم بیجن سکودا کارو ده اوه پاکتا اکتیفه یعنی بن جی تی لاینه جی تی لاینه ده مثلا تنیگه خوولو دکه و دبه باقا جاوی برید ویا ده تنهی جبر که پاکتا نزمه ده ده تنهی ویا مانوال باقا جاوی بده این 120 لیتره بیشن شبوی واری روناهی فنراوی هیل بر 12 والت هیه تتکاره وقت یدن رقیبه ویجی قلتقی وید بر وارا دینه دبر چاوک اک بچوک هیه شکل بر راسته دما کت امبیشن فراغه یا اشیاء خو تیخی ولو جاکو راسته تی ولو درحب تیخی و بیش حکمای خوشه و دبرجی امبیشن آور ویوان خیز نابه دبنی ده لاستیک اک هجده جانتایه و اینکه به مازمای نزیده باشه ده ریجه که مزن لگور راخیبه خواه گله کی باشه باقا جای وی شکلی پر خوشه که دورجی کاره هم بیشن جبوت پالدان که خور رادینه لور وک او که هیه تشتا گیری دده لور ویالی و دور دجی چابک اکدن هیه کاره براغی اختیخه و لور جی او که دنویسه و بیش 100 کیلو دکاره دیخه فی باقا چی لازم تشتکیدن کامراوی جی نوادور دهیه کامراوی پاش دهیه یعنی کامرا پاش استاندارده ده هر پاکیتی وی دهی ناجی همه داویای بدن ناس کرن داویای بالا خودن ایمان سیحت وقت بیجن شهرت سور همه اوانا تمثیلا بیجن خرموشک یانجی پنچین شیر تمثیل کن نوشی آدم آوه نابه
reş spî û li vir jî kroma wê erebeyên pir sportîv nîşan didin pir xweşik dikir û rastî jî dawiya vêya vê erebeyê nav ê erebeyên stûv de erebeyan ku herî zêde jî hez dikin yani wek dawiya wê şeklê wê em ê niha derbasî hindirê wê jî bibin hindirê wê wek jeteyê pir xweşik e dawiya wê û di jêr de jî ew hene wanê em bêjin hineka wek egzoza hene ew ê erebeyên hîna xweşiktir dikir vir ê stop hene û em bên kêleka wê hejde jantê wê standard in aktif û elor û em bêjin GT line de jî standard e vir kêlekayê jî gelekî dîzayna wê xwe sportîv gelekî xweşik û yanî dike vê reş e em bêjin drojankî ji vir heya serî an kromê wê wan ser wê erebeyê pir xweşik dike pir dînamîk dide xuyakirin vê erebeyê û em niha derbasî dawiyayê bibin kabê dawiya wê çawayê xweşik e fireh e konfora yê çawayê hem derbasî dawiyayê bibin dawiya wê em bêjin deriyê wê dest pê bikin li vir dawiyê malzemeyek hişk karanîne di pakêta em bêjin ser wê de vana hinekî nevtir in vê ev ê dîzaynê wek em bêjin kromê ye ya kroma henekayê berê xweşik e ev jî krom e û ev kumaş e min vêya nerm e pir nerm xweşik e çavkê van dera hişk e dikarî lîtreyek nîvik av tê xivir em bêjin vêya li gorî xwe meeyar kirî pêşiya wê paldanka pêşî dawiya wê gelek rehet e baş xwe xuya dike û em bêjin gorî ku sunrofa wê heye mesafa wê serê min û tawanê ji sê tilîk hene ji az bo desta sê kes em bêjin rehetî kare vêya de rêwîtiyekê em bêjin dirêj lê yekê em bêjin şolê em bêjin 20 kilometre wan kare bi rehetî sêhet li vir dawiya wê kare rêwîtiyê bike li vir qilîma hene kare vana eyar bike û 12 volt ji bo şarjê heye li vir jî çavîkek biçûk heye ew tune ye ya herî xweş em bêjin tunel tune ye erebeyên ku din me danaskirin de hebûn vêya de tuneyî yani ê ortê rehetî kare em bêjin rêwîtiya xwe konforekî baş bike lê havana hinekî însana aciz dikin havan ji bo qarîşê wê ewlehî ye dawiya wê ema bêjin vî şeklî dawiya wê xweşik e em derbasî pêşiya wê em ê kokpîta wê pêşî bidin naskirin û berî wê em ê deriyê wê pêşî bidin naskirin deriyê wê pêşî yan jî em bêjin malzemeyên pêşî hinekî din bi kalîtetir e û xweşiktir e mesela vir nerm e bandera vir jî dîsa wek dawî em bêjin wek kromê heye kromek heneka ye wek plastîk e vir jî krom heye vir kumaş e û vir hişk e li vir em bêjin bêrîkê wê de dikare lître û nîvik av têxe û gelek avê têxe diwanî de camêr e vir em bêjin nerm e ne zêde nermî lê hişk e vana vir çavîkek jî hey lorîyekê biçûk heye dora wê bi êdin re pêwendîdar e û xweşik derdixe niha jî kokpîta wê di em bêjin di çîna xwe de di sinifê xwe de ya herî zêde tê ecibandin kokpîta 3008 Peugeot'ye bi rastî jî wa hûn jî dibînin zêde xweşik e yani kesek em bêjin ji dîzaynê ji teknolojî hez dike vê erebeyên ji bo vê dîzayna wê ji bo vê ewa wê helbet performansa wê jî gelek baş e em ê dora xala wê jî bikin miftahê vî şeklî ye şanzûmana wê ajerbên EAT 8 fitê zêveya wek em bêjin a Mercedes a BMW wan bikaranîye direksiyona wê hûn dibînin pir xweşik e şêrîn e wek a em bêjin
لیستیکی وان زاروکانه پر خوشکی یعنی بچوکه لی حکمات و ری و عربی پر خوش کارتینه الگوری کن بجن بچوکه کادرانا و اکرانا پیشیه جی زیده خوشکی یعنی ام بیجن روی ده جی نابرقه و تدکاره ام بیجن وان اشارت هندره و ببینه دور ده تدکاره گلک اوی هنه تدکاره بکارینه و بیاجی زنشاج بم 8 یا 10 اینچه اکراناوی ور جغینی بیا اپل کار تدایی و گلک تایبتمندیه دن تدایی دی جی تی لاینه هلبت جبوک اپسیونه و زیده ترین پاکتا هری بلنده اف تایبتی وانجی زیده ترین بله اف اکران ستاندارته اف جی ستاندارته و تشته دویاد یا هری خوشک اوان توشوی پیانو جیرا دبیجن گل خوشکه و ورطاوی یعنی زیده خوشکه و اوان کرومی و ولوان بیجن جور پی بدقتن و دریج دبن دور ده ابج ستاندارتی مود هنه دویاده لگوری آجوتناتا مثلا درفه ده یعنی بیجن حریه ده یعنی بیجن ده ریه امبیجن ولو پر خراب ده تکاره وام مودا بکار بینه و نورمال هی خلیبا تلبت کاره دور ده وک امبیجن ایار که بله همو ایاره وین اکرانه ده اوه هنه کی کیفا مجیر نهات وک امبیجن ای فولکسواگن ولو دوما وقتی که تاود که وقتی که داجوره جبوک بالا تخرا نبی جبو اولهیه چیترن اوه همو تشتوید اکران چید که اوه جی اینه کی ام بیجن کیم یعنی ویا کی ماسیاویه وقت مگول ور malzeme باشه بله تیور سرد به وانه دنشخوه اونزانن و او جی هیه دور گوهکی وی هنه تکارم مانویل جی بکاربین ویا تام اوتوماتیکه ستار ستوپایل وره نل وره hoşike ve jî frêna wê elektronique û moda sport divir de jî heye li vir çavekekê dorayê krome gele xweşî û vir jî wek jêr bêjin piano bilek ku em bêjin gelek derve wê de jî heye pir xweşik dike erebê di GT line de li vir bê kablo tu dikarî telefona xwe şarj bike divêya de tuneye ne şarj bim da ser wê de heye ew jî opsiyonê û li vir jî USB hene ji bo telefonê şarj bike û li vir ji bo qedeha hene li vir wan wan set bike û di vir de ew êrîkek mezin heye ya dikarî wilo rahêje çiqasî indirê wê jî çira jî heye û gelek fire heye gelek xweşik e wek em bêjin ê çêkirî yani çermê çêkirî pir nerm pir xweşik heye van ji xwe paldankên wê ji ber ku ser wê rûyê wê hatî ew kirin swar kirin em erê nikarî orijinal bibîn ew jî pir xweşik in zêde sportîf in torpîdoya wê torpîdo gelek fire heye û gelek xweşik e şiq e û hundirê wê jî balaq bidinê qumaş heye ê nerm heye pir xweşik e û tiştek din jî a divir heye neşaşibim parfûma wê heye tu dixîye hewa hundir li gorî mesela bêjin bêhna genî hebe yan ji bêhna wê nexweş be otomatîk ji ekranê tu dikare eyar bike bêhna ez bêbim 10 cûre bêhn berdide hundirê xwe sunroofa wê heye perda wê ya dawî û veya jî berdide gelek xweşik e em veya standart e em bêjin divir de makyajê belê li vir ledê wê tune hene vî şeklî yani gelek taybetiyê wê hene divir em dibêjin divir ji bo multimedya divir jî yên
ششتنا بيجن جامعي هنه ولورجي اي فارا هن عياري هنه ولورجي تذكاري لزاوي لور عيار دكي هاري نميت لور عياري وي لور هنه ومولتي ميديا لور كارتا تذكارتي خي جوان هنه كمان اويجي فرخوشكن كليماي وي لور مانا هنه از حشر بلوري وي هنه يعني عربه که براستی جی کوکپیتاوی گل خوشکی نهاجی همه لاجوتناوی بنارن اف پاکت 130 بلگیره و 300 ترک وکمکوت و 8 فتیزیوی هنه يعني دنا باجار و دری باجار مگو 4.1 شوتینه دانه گلک باشه يعني اواویج برتگی فتیزی و غازاوی گلک باشه اوه تورد کونوکت يعني وقتی که هم بیجن غازه دیه ایاته بوی شکلی دخبته لگوری هم بیجن دسگه و هنه کدن درنگ فتیزا دگوره جبر که توربویجی گلک باشه مگو تون و 400 کیلویه يعني زيك تونو بيجن تونو نيفكي نها بيا دي 22,000 دايه ونقولي ويجي من هوا سوسبانسيونا وي قالك باشه ودق ناي زيده هندريوي بين سر فيتوي مالي ناخذ بحساب فيتا بك نها ايرو هفته جوتمه هي و عربه لسر مالپرای وقتی تدناره و پاکتا بنیجی نزدیکی 350,000 جی تی لاین اما بیش 450,000 و ما نزدیک 400 دیوانشی حتی مقابل يعني جبر باجا كسك جبر عربي حزبك نكاره بكره ده 1016 ده جاری کم به عربی هاتیه چیکرن و 1017 ده هات ترکیه هات باکور و 1019 ده وک عربی سوف يعني چینا سوف ده عربی هری زیده هات فروتن پیجو 3008 دیایه سرویج جهیه 5008 دیایه جه درشتره ليه ويا خشكتره وجج بعربية حسكرية وعربية كي براستي قالك كيف عم جرتي أبي كوبيتا وتاني بس يعني في بوفي كوبيتيجي هجاي بعربية مري بكرة نقولي رقيبي خو جالية ديزاين و دريزا يكم ده جالية مشتري خو وجي برهاتي عجباندن وشخو شفروتنا ویج دیاره که چه قصدی رواجی دهیه و چه قصدی حس کرن جمالا پیجو آوابه که عربه گلو چه کری یعنی مارخین مزنن 138 ساله و بیجن عربه هن چه دکه و گلک تجربه وان هنه گلک تشت هنه مرف دبکو مجبیرا کرده بگلک تایبتیه ویدن هنه وانا دبی مره ویدیو که دنج بوی چه که راستی هجای گلک ویدیو جبو به عربه هات چه کرن گلک کساوی مراخ کرد و هات عجباندن جی و شوی گلک هاتی فروتن ای سال جی یعنی 1020 ده جی به عربه گلک هات فروتن نها او دایی پیشیاوی داستر داچا دایی پیشیاوی جاری فروتن وش برکویا هنی کدن ارزانتره لهین اجی بیا بهای وک زیوی زیره بقیمته نها امی ویدیو خوب داوی بکن جقم آوری جمردینه بخاطره و هیا ویدیو کدن بمین خوشیه ده جبیر نکن بعجبینن و پاروه بکن و ببن ابونه بخاطره و